Soifua manuia o talo le tae awa lau Samoa Entertainment TV mai e pia. Ua toi wha awa wai i le vai aso le nei mo le tolu aso. Le polkalam wha lau loa le SVSG le Samoa Victim Support Group i tu malo upolu nei. O le aunga lava o le tu tia leo sa wanga whaasanga i tina ma whanau. Ma whaatupe e le United Nations Trust Fund. O le vai aso nei ua o tuai tafa ma lai malu mata utu i whale ali li tasi. E pe ona iai ana nafil toi whaalau i lol saunga le mua tinam whanau o le whaamalo si au i ainga manu. O le solo na lua le sol por kalamel nei ua whaapitoa lea mo sui mai au au nangan tanga luengo leo leo. Tanga luengo whaamsinonga, le SVSG ma le SVSG Loa Center. Ma whaasolo tuai loa ile wha oa ina o le nofo tane ile aso muli atai au. Whaaftai ai ngā luengo whai whaatasi ma le fono whaavae o le fono nuu ta kale sia komiti tina talavou matangata umolo o lātou langolango le nei wha moe pe o na iaile a sona nafi. O ngā luenga whai whaatasi mōni ai ngā saunga le mu ai o le saoloto mai o Samoa i Sawanga. Wa tu atuai nei le sofao se tema o le tausanga nei e wha atu awhafonga ai le whamasinonga i le talo sanga ale ofisa o le loia sili. Whaasanga i le talo sanga le alai le pule toi ilo le whaai ungal whamsinonga whaai tū malo. Le ana solo fuai mo lianga whaasanga i le fionga le pāle mia la aule le mali e toa. Li o whaatau malama ma whe pulea i whaasavalu. Peitai i le whamsinonga mawalunga le vai aso nei ana nafi le asongfua. Na whasiringi ai le whamsino Justice Harrison mai lunga vsota inga te le vavele lo ia le alai le pule. Le fionga fui mono se fu ainu upe na iai se whaatonunga mai leo e sui ane le alai le pule la tau. Matali atu fui mono e le ai se whaatonunga leo mo ia. O le whaatonunga le alai le pule rimoni a iafi e ana le whamtalanga le na whaile le asusufi to iulai. I le mai tau al whamsinonga e luam ta upo fui mono. E au fia i le talo sanga leo le na tuai una whaaulu ma le talo sanga to ilo. Mama na o tuai le loia ia fui mono e sui ane i le talo sanga le alai le pule le talo sanga leo. Ewi ina i le ai se whaatonunga mai leo e whaia le nā sui ngai peo na ia tau tino le whamsino. Ma whale au ngai nai loa lava e le whamsino le talo sanga le whailau tusi le HRPP le alai le pule rimonia iafi whasanga le whaai unga le whamsinonga whaai tū malo le ana tau mamai nai le suafa o le palemia. Ma tu atuai loa le aso whao se tema e whafonga nai le talo sanga le ofiso loia sili whasanga le talo sanga le alai le pule. Inisi o tala. Ua whaule ingoa whau i marona potu e te waia na oloa. O le la sanga le na wala iai wha maunga mtanga luengo a inga le Ministry of Family and Social Affairs ila na potu whaona po nei Centralized Digital Repository. E malua ia na whaamtalanga o polkalame o aia inga o ana whaapaanga o ana tupe o nuu ua ausia ia ngā luenga o le whaatinonga ma le taun unga o ngā luenga. Masauno ailo na minister le fionga moe whaawawo Julius Akoi tafunai o i tonu e ilo ai ngā luenga o lātou whaatino. E le ngata ina lātou whaatino polkalame e ia ilo fo'i po o sao tangata o avantu ia ngā luenga mo se suinga. Mai a whaafta iai malo au whaatasi lana polkalame o ati nai o le digital system po o le awala whaona po nei lea ua whaonga e le mta ngā luenga e teu uma iai iana wha maumaunga. Sao nolo na minister ua o se whainga e siiti ai le taita inga o mea whai ma mausali iai whaai unga ma whaalile ia tili ai fo'i le au aunanga mō tātou tangata. O le lumana i o Samoa e tau antapena mō tātou tangata, maona tangata, e o tātou lava tangata. O tātou tangata talavou, e tatau ona iai i le tau loto inga o le lumanai. Pe on sao noal pālemi o le taimi nei, le fionga mulipola ana rosa ale molio o. Ua whaalau loa i le mtanga ringo a inga, le taiala mō talavou, le Samoa Youth Policy, lua ono e o atu i lua o tolu tasi. Le na whaia i le vai o sanei, o le taiala o lo o tau lai, e le au mai a whaatasi le o talavou wa Samoa. Ma whaamalo si au e whaiwhai mea whaatasi ma le malo o nuu i tū malo e ka le sia o a inga, whaalapo putonga mpa anga wha le atinai. Sao noai le fionga mulpola, le atina ina o talavou e amata mai a inga, e whaamalo si au iai nuu ma e ka le sia ai o a onga. O le Samoa Youth Advisory Committee, lea ua sao noa mulpola o le leo le nao talavou mai nuu ma Samoa atoa. E whaaminoi ina mana onga o talavou mo whaaola mai a lātou matafa ioi.
E walu au kirikiti ali I mai savaile o whaamawina mo le taamilisanga o le te wila le masino se tema. O saunole presteno le asosi kirikiti savai il te o whaafiu siolo. Wa atofa ele sto na inele fono mulmuli o au umai fia a wail taamilisanga. O le awanoa mulmuli fo ilea mo au I savai imfa atulanga I loa ta alonga. Mai loa ile aso amata o le liki. Peta I o le vasolona lua o kusa o fuafua I ai fua ile tele o au. Ai a lua malae I o le amata il vai aso tolo le masina fau. Peta I o lo o tatala pea le awanoa mo au tamai tai. O le liki kirikiti Samoa il taamilisanga o le sisingafu o lua olu ono. Lena siampini ai teine lei a vai au tamai tai. Ai o le ai niu sami mai le fanga I au a li in siampini. O le sto na inei feilo I ai taita I au kirikiti umma il maketi sa le longa le iwa le tai au. Mole taimi mulmuli o saunia tuailoa. Mole taamilisanga o le te wila lua o lua ono. Tala na o le tai au lau Samoa Entertainment TV mai a pia tuliloa mai. Tala yo vai whanua ile fiafia na nei.